bandeko bana kin batata de bamibali pe bana mokonzi ya mboka azwaki maloba le 18 mars mpona kolobela biso mpona makambo oyo ya maladi oyo ya coronavirus boyebake maladi wana eza maladi ya solo ya makasi esengeli tomibatela totosa bainstruction alobaki instruction ya mokonzi ya mboka alobaki ya yambo que territoire parce que la frontière est fermée dans le pays à risque wana police na bino eza na frontière et kosala mosala pour accompagner ba services spécialisés o etali makambo ville ya Kisasa biso police toza impliqué directement na makambo mesure oyo motoba mokonzi mboka zwaki mesure ya mbezali kopekisa ba rassemblement ba réunion ba fête ba célébration beaucoup les cas 20 c'est que bon l'équipe 20 on est comme il kam faut zakaka 20 ko kitanase mesure ya mibale ko kanga ba école ba université ba institut supérieur officiel et privé na ville nyonso ya Kisasa baki mboka mundima mais etali biso ville ya Kisasa pendant 4 semaines. Troisième mesure, lieu de prière, culte, et la confession religieuse nyos et Pekisami. C'est ce que nous sommes là, ça me l'a dit. Quatrième mesure, suspension de l'activité sportive, c'est que sport nyos, ils ont ça le matin. Bon fan, c'est que nous avons sport, c'est sport dans la machine. D'accord. Et bien, quand on a un balava. Cinquième mesure, au Konyamboka Pekisi, ba discothèque, ba bar, ba terrasse, ba restaurant, nous sommes Kangami. Ata ba malewa wana zando, c'est un restaurant. Ba terrasse wana na kati ya zando, na wenze, ba terrasse zali, et Pekisami, et c'est au Kangango. Sixième mesure, ba matanga, Yandako, et Pekisami. Obina basala epekisami soki mutu akufi mala moko bazue na morgue bakeo kundai na cimetière na bato muke soki bato ebele police akopekisa obia soki boto cité police akozwa bembe wana akeo kundai moko kinoa ze kinoa coronavirus oyo eza malade moko eza makasi etambola kango mongo te etambola na bato ce que nous attendons, c'est pourquoi c'est qui vraiment est nécessaire. Ce qui vraiment monique est mutouya. Ce qui vous en avez 5, quatre particles en d'accord. Les alliés pour malades, ceux qui battent et qu'on s'est propagé. Et puis, quand on s'est mis à hygiène, ce qu'on a beaucoup, on a se basé sur pour l'hygiène. Nous avons un commandant dans l'instruction au gouverneur, à s'aller arrêter de façon que Mibé Konyo so Salimi Bato Sang. Au Italie, Makamoya transport en commun. Au Bandalelo, Transco et Colmobele, 20 personnes. Transkin, 16 personnes. Minibus, Esprit de vie, 16 personnes. Minibus, Yas, na Esprit Mosusuwa, na Oyo, Bisoto Lingate, 10 personnes. Voiture, 3 personnes. C'est que Moko Liboso, mi balisi. Oh, moto, bominga soki, moto gizi. Bato bele mbale. Moto bawe, moto moko. Ba commandant Nyoso, ba commandant district, ba commandant, obenga district, ba commandant Siat, sous-Siat, poste de police, baza déjà instruit. De façon que ceux qui m'ont si me côté to kangi yo to kangi pe eloko na yo be to kangi bar na yo to saisir matériel nyoso wa parce que ceux qui to sali yango te mutu moko aza épargné te ezali pour na bolamu ya ba kinoise na ba kinois. Merci beaucoup. Ba donc le mise tout makasi omoni mutu aza na terrasse mutu aza to sali be côté mokonzi mboka pesaki bo benga numéro to tie numéro ka pour makambo wana 09 039 82 039 09 039 82 039. Merci beaucoup.
Ok. Adresse ya Rais alisema kuambia watu juu ya hii magonjwa unaita coronavirus. Analikamata mpango fulani juu ya kukinga watu wake wananchi. Kuna mpango ya yenyewe inaangalia nchi mzima na kuna mpango inaangalia vile ya Kinshasa tu kwa sisi watu wa Kinshasa. Hiyo ya kwanza inaangalia mambo ya frontiere. Alifunga frontiere na tuna polisi inahakikisha mambo ya frontiere itafuatana na service nyingine kwa aeroport kusudi wasaidie kuhakikisha mpango ya rais. Hiyo ya pili inaangalia sisi mara moja. Ya kwanza ni anakataza watu kuungana kuwa fasi moja. Mareunion, marassemblement yote imekatazwa. Watu hawezi kuwa zaidi ya 20. Na watu wanakataza kufanya maandamano nje baada ya nyumba yako. Ya pili kuna nafunga masomo. University, mashule iwe hiyo ya nani ya serikali ama ya kinafsi. Ya tatu kwa hiyo muda anafunga mambo ya kusali. Hakuna kanisa wala moski wala nini, yote imefungwa. Ya ine ni kufungwa, anakataza maaktivite sportive. Wake kuma stade ama mafasi nyingine magroupement yote watu inabidi waketi nyumbani. Ya tano imekataza kufungua mabar, madiskothèque, maboîte de nuit, night club, terrasse, restaurant yote imefungwa. Ya sita ni hiyo mtu kama amefariki wanamchukua mara moja wanampeleka kwenda kumstiri. Haika kupeleka maiti nyumbani wala kusali fulani. Hiyo imekatazwa. Wananchi wa Kinshasa mnabidi kujua kama hiyo coronavirus ni magonjwa ya ajabu. Na hiyo inatembea kwa mtu na mtu. Kama mnaikala kwa nyumba mtu atembea, haizitembea hiyo peke. Inabidi kutoka kama ni ya lazima utoke. Tunaomba watu waikae nyumbani kwao kutoka kama iko ya lazima. Na kuheshimu ma règle d'hygiène élémentaire. Kusukula mikono kila saa na voilà na kama mko ndani ya transport en commun ni sawa kusema mlingala inabidi kutokongea. Kwa sababu wakati unaongea unatupa ile masalivu na vitu vingine unapata mtu. Alors natoka sasa hivi kuongea na watu wangu wote wa komanda ya polisi ya Siat Urbain, Siat na Siat na poste de police kusudi mtu mwenyewe hata atimiza hiyo mambo atafungwa. Kwa sababu hiyo ndio serikali, kwa sababu tunatoka kwa government, gouverneur anataka kuleta, anataka kusigner document hiyo wanaleta arrêté kusudi tuaplike ma mesure. Hiyo naangalia mambo ya transport en commun. Hiyo tembea mataxi, taxi bis. Tangia leo hiyo matransco tachukua tu watu 20. Transkin watu 16. Minibus hiyo inaitwa esprit de vie watu 16. Minibus na hiyo wengine wanaita kama DSA7 na esprit mbaya hiyo 10 watu 10. Voiture watu 3. Moto gizi au tricycle hiyo neko na moto ina nini 3 pne 3 watu wawili na moto mtu mmoja. Hiyo mawaziri na mekamatwa ni juu ya kukinga wananchi. Haiko kusumbua watu hapa. Inabidi watu heshimie. Kama mtu heshimie, polisi atafanya kazi. Atafunga huyo mtu, atachukua materiali yake na atalipishwa adhabu za nguvu sana. Kama kuna shida inabidi kontakte polisi kwa namba 09 039 82 039 09 039 82 039. Asante sana. Remettre à qui des droits. Seulement symboliquement je vais
Donnez. Le commandant Sativa. Je donne un peu trois. Donc c'est besoin là. Il y en a combien ici? C'est moi le plus. C'est le commandant qui met le tchang. Un grand nombre de patients. Il y en a déjà ici. Les policiers ne sont pas des robots, sont des humains. Nous devons nous aussi respecter les règles en matière d'hygiène. Sinon, ce sera la demandade. Ça, c'est qu'un échantillon. C'est un titre symbolique. Voilà. Founa. Et là, vous avez où? C'est là. Là, chez toi, il y a des problèmes hier, non? Déjà, on fouille. On va appeler la police. Il peut y aller maintenant, il y a un peu de c'est poli. Les règles de l'eau, vous allez avoir ça chez les maîtres. Gomme. Gomme d'abord. Vous voyez les premiers contours, les pépises, les voilà, les ça. Quel cachet? Présent, mon général.